I ćao ljudi, moji danas na kanalu Niko. I danas vam pokazujem kako instalirati Fortnite na Androidu. Pa pošto ima posljednji video 7 lajkova, a trebalo je 5, idemo. Sada upišemo ovako. Download Fortnite installer. Epic Games. To bi trebalo da bude to. Tu. Evo ga. I ovo preuzmi. Sad se to preuzima. Evo preuzeto. To je Epic Games, instaliraj. Sad više nije izgleda Fortnite installer, nije Epic Games izgleda. Ali isto, samo pišete Fortnite installer, odete ovamo i to je to. Ja ću, evo ga, otvori, to je Epic Games. Tada, evo vidite, imate ovo, imate i Fortnite. I sad kliknite ovdje Fortnite, normalno, i sad install. Mobile. I evo ga downloading. Evo sam to prekinuo, zato što će to da se instalira previše, a i kao prvo uključeni su mobilni podaci. I to će mi preuzeti previše. A ovako se instalira Fortnite, posle upišete vašu email adresu, tako to, bla bla, i to je to, imate Fortnite. Ali prvo morate na telefonu. Prvo morate da instalirate ovo, Epic Games. Ja ću ga instalirati i krećemo opet da snimamo Fortnite na kanalu. I vidimo se ljudi i pozdrav! Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, šerujte ga i subscribeujte ga. Subscribeujte se na naš kanal, zbunite se. I ako na ovom videu bude bilo 8 lajkova, snimit ću vam kako da instalirate Age of Civilizations na telefonu. I čao!